Kitabu cha Nyakati Ahiri mrengo na mrongo miri na tandao. Uzia anatawala Juda. Kwenye watu wosa Juda makimuhala Uzia. Arekala na miaka 10 na makimuhenda mtawali hatua Amazia babai. Ojenga mzoeloti na akiwujo upande wa Juda baada ya mtawali Amazia kufa. Uzia na miaka 10 wakataro anza kutawala. Na yakitawala kwa miaka 5 kwa Yerusalemu. Mama yora naifa Jekolia kula Yerusalemu. Na akienda garehu garigo kalakarakara sununga Bwana. Herarisho kalawa henda Amazia babaye. Kwa mala Bwana wakatoa Zakaria ambaye yora na ujuzi kaiza maonoga Mlungu. Na herarisho henderera kumumala Bwana Mlungu akimpa mafanikio. Uzia wambola na chinahe hana Filisiti na kubanda banda wa ukuta wa Gati na Wajebune. Na Waashidoza maeneo Ashidodi na sehemu nyingine kaikai za Wafilisiti. Mlungu akimwagiza zulu za Wafilisiti na Arabu mareo kalama naishi Guri Baali na zulu za Meuni. Waamoni mari hakodi kwa Uzia na ngumai kisalalira hata kwa muhaka Misiri. Kwani warazi henda nguvu sana. Kiza Uzia wajenga minara mo Yerusalemu. Kaza mviri wa pembeni na kaza mviri wa deteni. Na wapembe ya ukuta na kiimarisha. Akijenga minara konyika na akitimba mabiri kamanji. Kwani wera na mabadi manji kosefela na kolondani. Wera na kurima na atunzi ya mizabibu komirimani. Na kaza nchi zenye rutuba. Kwani wera anahenza kurima. Zaidi ya hivyo Uzia wera anajisibo mraskari. Mario kalama tayari kwenda vihani kaiza vikosi kulengana hesabu ya Jielie Karani. Na maasea ya ofisa. Siniza ulongozi wa Hanania. Mwenga wa maofisa mtawali. Hesabu ya ofisa za nyumba za babi zao. Yani masijari na 2,200. Siniza wera na jeshira shikara 1,500 na fungahe. Na 500 Mario kalama nalima kupiga kondo kwa nguvu sana. Kumsaidia mtawali kuhena mahadui. Uzia wala changao, mafumo, makofia gachuma, makoti genye visibao. Mahana mawega terwa. Kwa mihambo ya via. Mahana mawega terwa. Kwa jeshire rosi. Kwa Yerusalemu watengeza mihambo ya via. Leo tengeza ni atu yenye ujuzi. Ili ikwe zuru za minara. Na kwa pembe za kuta. Kwa tuwa kutuhira mivi na mawe mabomu. Na ngumaye kisalalira kure. Kwani wasaidiwaje muhataki kala na nguvu. Ila riho kala na nguvu wahenda kiburi. Na cho kiburi che kiki mnonga. Kakalira mami nifuko Bwana Mlunguwe. Na wangira mokaiza hekalura Bwana akafukiza uvumba. Ozuru za cho kijacha kufukizira uvumba. Ila mlombazere yaki mtuha ngana walombi 800. Bwana Mario kala ni mashujaa. Machida mwamba mtawali Uzia. Sikarakara Uzia mfukizira uvumba Bwana. Yaji kazi ya alombi. Chekizaji cha Haruni Mario yuko mbele mafukizo uvumba. Ukao hatu hairi. Kwani ukalira mwaminifu na kwa utu huo. Kudapata heshima kula kwa Bwana Mlungu. Uzia kisukirwa. Fikara waraza gwirira kisha hanisha kufukizira uvumba. Bayaro asukirwa alombi akiguroni mahana kakivanguni. Mbele za alombi mukaiza nyumba ya Bwana hina chokije cha kufukizira uvumba. Ya zaria mlomi mbomu na walombi wasi Mario mlola mauna hukala na mahana. Kukivanguni. Baima kungamboza nze haraka. Iye mwenye na yewa yela kumbola konze kwa kukala. Bwana weraza mpiga lutaha. Basi tawaluzia kikala na mahana atakufakwe. Na akiti kaza nyumba ya luakwe. Kwani wereka haruhusi wa kwangira nyumbani mwa Bwana kahera. Mwanae Jotamu asikala muhimiriza wa nyumba ya mtawali. Na kitawala watu ayo nchi yose. Mautu mangine gauzia kula mwanzo hata mwisho. Ngoro ni nabii Isaya mwana wa Amosi. Uzia kifa na kizuka na kare kazo uwanja wa makaburi gatawali. Kwani atumamba yule ana mahana. Mwanae Jotamu akitawala hatue.